උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමන් එවැගේම දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමන් එවැගේම මේ මොහොතට සම්බන්ධ වෙන මගේ අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක සාන්ත ජයරත්න මහත්මයා එවැගේම මගේ පෞද්ගලික ලේකම් වසන්ත සානායක මහත්මයා එවැගේම SCC ආයතනයේ සභාපති රවි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ඇතුළු මේ මොහොතට සම්බන්ධ වෙන රජයේ නිලධාරීන් ඇතුළු ඔබ සියලු දෙනාගේම අවසරයි. வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற வடக்கு மாகாண கௌரவ ஆளுநர் அவர்களே, யாழ் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் அவர்களே, வடக்கு மாகாண விவசாய அமைச்சின் செயலாளர் அவர்களே, ஏனைய சாவகச்சேரி பிரதேச செயலாளர் அவர்களே, ஏனைய உத்தியோகர்களே, பொதுமக்களே, உங்கள் எல்லோருக்கும் அன்பான வணக்கம். ඔබ අපි හැමෝම අද මේ ස්ථානයේ සහභාගී වෙලා ඉන්නේ මේ උතුරු පළාත